Source from Nitin Thuso Daily News. Kuki thing noi lamkai hole civil organization lamkai zo se ki gel ovin hichia alim kita adolo akhat na a Kuki in P Manipur ani na a KZC athum na a Kuki MLS ali na a PS Hawkip anga na a Seimin Thang agup na a Thun Khoson asagi na a German le again na a adangdang thing noi organization lamkai zo se ako na a CSO ho asom na a Kuki nam lamkai kahi tia ki gel zo se na bon chawin kasanaw salam kahin bolove nong ho hi Kuki gamla nam ngai lu a lamkai na hiuham sumle pai dei na le business bol a building sa na ding le zip le kar a thlai na ding mai dei na a nam lamkai a pang na hiuham mai thlai te le Manipur na ga ho lunghol na le mai phahol na mai a nam lamkai a pang na hiuham hitabang be ma mel mate ho lung holding mai le mai pha hol na mai a nam lam kai mi lung neu mi mei san nang ho hi nam pi adinga poison len pen ka hi ve ti hi ki het ovin Manipur naga hon highway hin bon ovin te tia na ngai to wa ne ki chat ole ku ki ten zong highway ito pha ovi thing noi som thum wal inei u hi ipi ibol na dingu ham business bol na ding mai ham kamla nam ngai lut na le gam dum del na dinga thing noi iphu u hilo ham ahi lo le eho ki tha na dinga thing noi iphu u ham phungle chang ki do na dinga chule MLA te na dinga MLA kai do na ding maya thing noi iphu u ham za chat ta hi ve chule civil organization lamkai zo se nampi matum dinga lamkai a ki thleng do na hi lo u ham Manipur na ga ho mai pha holding be ma lamkai a na pan u ham na za u chalo ham Twing a leng mui wa in 1993 to 1997 laya thip mon na nei lo no naw chapang jing cha jong khen lo a mi sang khat wal ei tha uwa khole gam tam ta ei la pi u na hai mil u hitam MLA ho gamle nam pi sim phadinga MLA kai ne hi lo u ham Modi le biren mei theite lunghol na dinga MLA kai ne hi ham nampi in vote man tam ta anapi uwa MLA kai ne hi lo uham SA kade uve ti a na pondo uwa tu a zu cha banga hoiza thibbe a kisel manga ne hi uham Delhi a inam mi pi te gamle nam ngai lut na zala khubanga pan ala uwa Kukilen na tiwa kukilena ho ibola thibbe a ne hiwa zu chatui he na ba uham hiti a sang a Manipur na ga hole mei hleite ko ma ngai dam ki thuma ama ho so a pana anop dan uwa ki bol sa a alolo kilo sa a anop ule ei that vintin anop ule izi icha teu rep ei bol pi vintin anop ule ei no mang ule phazo hiloham So group hi nekinep piuham government in Ayman uvintin ay sugentay uvintin building noi a kicheng thei ponte ativa a kichat man ova so extend ekibol ova sum akila ova nom ta business abol na theidinga so extension ekibol ova nampi gentei na le ka na hephalova so kilep na le kisel na a anei u ahi so zi in gam tum zong ki mu inte ti hi anekinep da zengo hite kanami pite ho Aisan mun a nampi zanglum song kitun na chu pathen le nampi masanga nekitep naw ta chapa ku ki chapa nungchon ponge ti a nekitep u hiloham namlam kai zo se ki gel ovin kapu kapa khanga pana galhang te ka hi ve na tiu hiloham ipidinga tu a melmate mai pha hol na a lunghol na a agu gu a wa zol zola na hiuham ipidinga so kisel na a na nei uham nanam mi tew ka za u achawal tai kukinam lam kai ho umchan event a akingai to le SM mo na ding hi wanga acha akan to ka a ki mu ponte ta chapa kapa chapa ho ka hi ve source by kukilen kuki country phalha ni simni kumsang ni le somni lenga Mi tampin US President Donald Trump hi adai lo naw tampi seizong lew kinwang kadai pen a hi na chu vanoya Christian ki bolgim na vethim theilawa apo na jing hi a hi ama tabanga Christian thisan lon na gel khoding a umpon a hi President Trump in Nigeria gama Islamic galgu bol hon Christian te sugen theina le kitha na chunga welthum vei warning anapetan a hi US Secretary of State Marco Rubio henga Nigeria gama panpi na ho sutup dingin thupi anein hichi chungcho na Nigeria
Nigeria hin acha lo azom zinga aboi nahi veltha angai kho jing ding din mun a hi zom pele radical islamic galgu bol ho sumang hel theina dinga na to na nei hel jing ding zong asein Nigeria government in Christian ki ho na le ki tha na ho hi ata alang the jing in a hi